Miss Aggie Hewson on her first ever USA appearance right here in the city of Carson, California, in USA. Ladies and gentlemen, Express Track USA proudly presents Miss Aggie Hewson in concert. The missionaries arrived in Samoa, Christianity and culture have gone together. With the song of the Alisi in the evening, you can hear the sound of the conch shell or 4/4 summoning everyone to evening prayer. Salava po Amerika lene. E au pea ona si mua vi inga le atua. Leo fiai, sula e mai, e se pepese Faatasi. Faafetai le atua, le na tato tu. Inawana lo fafua, yai te tato umane, ya pepese, ya faafetai, alleluia faafetai. Faafetai lo na lo, le na fio mai lunga, le wa fai ma fa pa olo, ai le pua puanga, ya. Tuala matutamai, le nei tulai peo na sila mai. Ole a o tam fai atu fatino lauta leni na e foa I moa. Olea, o te vala au atuai, a fio mai. A fio mai ta au lima. A fio mai ta sisiva. A fio mai ta pepese Faatasima oi lumo le nei au fia. Ele ngata ilea, ia lau whamanuianga I lunga o e o le amatou whawhiawhia Faatasi. Ai maise le mamalu ua fia mai. Ai o ai le nei po, ai ai sona viinga. Ia whaafoi atu lau a fio, o le e ana. I love you, Lord, and
Atua, Faafetai te le laga. Yeah. Yeah, talo falava. Ina fa Samoa, a fa talo fatu, una fa talo fa mai la ia lea. Talo falava. E au ona o fa talo fatu. Lotou pa ia ma lotou mamalu. Ua ofia mai, ai whapea na iau te laiti, wo o mai le nei po. Ladies and gentlemen, I, Aggie Hewson, would like to say talo